Лиля ошондо эмне ашай? Yumurta. Билесиң сен yumurta ашаганды? Эмне үчүн айт? Çünkü yumurta нежелательно файдалы, колеріне файда кетире. Тек өзлеріне ме файда кетире? Я да беденімізге. Колерімізге, беденімізге де. Шачыларымызға да. Добро, сен сарысыны я да беязыны беденесің? Шырышыны и беяшыны беденесің. Я yumurtalardan gayrı ne seviyorsun aşamağa? Butha. Nasıl? Butha. Nasıl butha seviyorsun? Sütlü butha, butha şöşevi. Ben de aşağıyım. Ayda, aşamızdan evvel aş tatlı olsun aytamız, Ya sen? Aş tatlı olsun ana. Aha, sağ ol Aytacan. Sağ ol. Haydi güzel aşın tatlı olsun. Sağ ol.